برنامه کردن آدنگی جوا که افدم و حمود همه خوش تماشاوان هجا. بله وقت کنجی جنزوا شوپینن. پیواجویا آشتی و اجواک دموکراتیک بردوام که. نقاش و ابره برنا لسر و پیواجوی و برکوبا بچه ددومه. به تایبەتی جنابان داوی نقاش انقره. لانقره لپارلمانتوی تی پایین کو کمیسیون اکوار آواکرن جه نونرین پارتیا جه اندامین پارتیا او اف کمیسیون جنها شون با به پیواجوی بره و به. اما جه بپرسن کاج نها شون با هک کو اف کمیسیون وره آواکرن او اف کمیسیون پشتی کو هات آواکرن و اولی چه خباته بره و به. اما جه خالقی بپرسن در حق آواکرنا به کمیسیون دا و اولی چه کاری بکن بپرسن که چه دفکرن در حق ودا. برنامه ما دست پید که بینن هیچ. نه پکی سلاحی خودانی گویا ام چکی خو شوتینن. او دبیر ریل برنامه وره وکرین که امور سیاست بکن زمین حقوقی وره آواکرین. اینها کمیسیونک مجلسی آواکرین. اف کمیسیون جبوی مافی کردن جبوی کو او کما گیلا وگرش جبوی گرتیان دبیر چه گوان باوجه چه بکه؟ Aslında yeketi çebibeş bu gelek kurt gelek tişki başayı bibe. Yeketi jiboy gele Türkji gele Kurdji tamam edi dünyayı da vi rojani 46 sal vi xabatani atiye kirin ev davani dünya hamam meb terörist ilan kir. Ama ev barış el bavar dikim ki ev yeketi çebibe ev gel binavan ve be ev gel meci azadi bibinin yani ser sözü xo bisekne yani eme söz eme namusa velat emeye yani em ser sözü xo sekinen yani je peştir tişki ko ez bivejim ditneye li az xwazim vejim bipirsim niha nasnamaya Kurdan çanda Kurdan zmanê Kurdan hebûna Kurdan siyaseta Kurdan divê ku rêlberê were vekirin demokratîk bibine ev mafê me bikevin dewrê komisyon divê ji bo îvan çi gava bavêje. Komisyon mesela zaman yani her tişi zaman nayı xalas bun. Yani yeketi çebibe gere insanı kod hapsa da bedeni kodun gere hamu insanı mera azadi çebibe. Gere avka insanı me hatın kuştun velatı xobun maddi manevi bir zarar ditin. Gele me kurt yani dvi aliyane da ev vi dileş kenandi evi yekitiyane ve çava be dermanj gele kurtra ez yapır merak dikim İnşallah yani sersozi xo bisekinin o ticarici kurdeme yani nertanavi boy azadiye kuştun nebe yani azadi ki serfiraz jiyan ki pakış jiyan ki spi جبوی ترک جبوی گلی ترکجی جبوی گلی کردجی اما از گلی خوب باورم ام سرسوزی خونه اما نظام ترک چی خاص سر آقا باوریاوی قاسی گلی کرد راستیتی هیه او یا گرم رو بفکر دیمنم برزیل جرانات به میلیونان انسان که خوش پشت 26 ساله دیمنی هاتن درکتن اولی پشتی وی دو روزه پگه چکی خوش شد نه کمک گریلا بناو کما آشتی جوکا دموکراتیک و دیبیجن ام چکی خوش شد این لیبله ریلبل مفکرم ورن انتگری جانبن و سیاست دموکراتیک اینها باشه اف کمیسیونا کوره آواکرنو مجلس و دولت دیوی چی بکه خوش باشم راستی دمکی دور و درجه yani 7 sale پرسکریکا کرد مورا خو لنابنده خستیه لبلی ev 7 sale ev پرسکریک با آوکی چارەسەر نبویه ام همو چارەسەری دخوازن yani dem بدم جبو پرسکریکا کرد وکی کو مگو مورا خو لنابنده خستیه 7 sale ev پرسکریک her tim yani derojlata navinda
o ser Axa Kurdistan ezi hamu yani de embejin yani devlet Türkçi astengi derxistiye o Kurd yani nerini van hamu zelalın. Yani nerini Kurda hamu zelalın. Yani gavki hata vetini ev deste aşiti mesela ev peşniyar juan hat emzi veke ku hayya iro em jibo aşiti ki mayinde em amadene em diyarın lebele samiyeta van dvi var edenine yani samiyeta eğer samiyeta van çe vana ev pıskrek ne digiştin vi asti ana belki daha züde çareser bubun eğer zihniyeta nijaperesti hayya yani xwe lawaz nekese eprskrek zî çareser nabe. Rast de em de yani Kürt mesela de cepha xwe da xwe zelal kirine. Yani pişte vî saetê yani gav ji devletê bêavêtin, ji iktidara bêavêtin. Eğer gav bên avêtin em hemû ji bo mesela aştikî mayînde em amade ne. Yani em dibin êdî bes. Yani bila kes ji bo henî ser xweyînê xwe jiyan neke çi dibe bila bibe ama samiyeta wan yani rastî ki yani fikarê befkarî. برزیجان پکت به ایدی برا چک ناخوون ایدی برا سیاست دموکراتیک باخ و برا ریه حقوقی ورن بکرین ما فین کردان ورن ناسین Rast ew gav hata vetine mesela gerilla hat mesela çeki xwe şewtandin sihab mesela gerilla hatın çeki xwe şewtandin eviye gav ki bun. Yani bi niyeteki em bêjin mesela rast yani bi niyeteki rastî ev gav hatin avêtine lebelî le hember van gava da jî pêwîst e devlet jî yani gav bavê daxwaza me çi ye daxwaza me em dibin Kurdistanekî azad o yani em dibin tamam yani serbixwe nebe jî wek yani dibe yani em çareseriya xwe em karibin xwe jiyan bikin hêja de makezagona wan da em bêjin de hêja şes madde makezagona wan da tütünê yani Kurd nîne dibe tütünê em hebûna xwe dixwazin em dibin di nav em bêjin komara Türk da yani dibin çi yani öz yönetim meşru yani meşru dama ku em me wî ava kirin me nasname xwe ava kirin em karibin her türlü bi ev dure jiyan bikin yani wekî ku Baxşelî hanî ziman ya got teyrekî gere du bask bin baskekî şiketandî baskekî nabe gere hevdû yani hevdû qebûl bikin hevdû tamam bikin. Ya peşina her tiştî van girtiye me gere berdin. tamam Femdikî gere zamanê me zamanê dudiya olarak di meclisê de qebûl bibe. Ez jî îro dixwazim bi zimanê xwe herim xestê ez dixwazim bi zimanê xwe herim di meclisê de xeber bidim ku kes alaqe neke. Bi zimanê xwe ez karibim mekanekî qurmîş bikim zimanê xwe lê yaz bikim. Van tişta eger van tişta kimliga min eger ku ne azad be yanî gavan ne azad kirin hema dîsê her tişt li ser navê wan be ciyekî bayraqa wan lê gere ame jî lê be. Ava ye her tişt li ser navê wan nabe. komisyon jiş bu ivan tişta ve bixebte ica daxwaza teş komisyonu çi Êmî jî daxwaziya min heye eger van tişta eger nedin me se qet buwan re li masê rûnenîn. Van tişta zimanê me nedin me kîmlika me nedin me ya ez dixwazim li kîmlika min yazke kurmanc. Ez naxwazim yazke Tirk ne Tirkim. Çima yazke Tirk? Bira yazke kurmanc. Bira yazke Kurd. Van tişta dikin se bira rûnên xeber bidin bira li hevdû werin eger tişkî werê nekin se dîsê her tişt di destê wan da be îcab nakê. Ma di hefs û zindana da mewqa reziyan nebase. Ma mewqa hatin kuştin nebese. Eger ji xwe ku kok xera nebe ji xwe çê nabe. Em jî dixwazin bira kok xera bibe bira jinû da ava bibe. Wela daxwaziya me ji komisyonê ji gelê me viyaye van hevalê em dibêjin vana önderê me ne vana me diparêzin vana temsîlciyê me ne
برا گافی خوی خوش ساغلم باویجن برا به ترکو نین خاپاندن اصلا چکی باوری به ترکو نابه چکی خوشوتان گروهی گریلا برنامه کم آشتی و وکا دموکراتیک گوتن ام چکی خوشوتین لی بس ریل بر مواقع کامان ترکیه و باکوری کردستان سیاست دموکراتیک بکن. ايش بيكو وانا سياسات بكن دبي ري ولا باكرن كوميسيون دبي تشاور ري بك كوميسيون تشكاري بك كوميسيون المجلس اولي تشكاري بك komisyon gerek seri avul anayasal olarak hakip divana. Ve hakkı hatta gönü diyor zaten Çin abi. İşte bu hak davana demokratik çözüm altında varın Türkiye siyaset çavaşebe amin zan hatta edeceği dem zaten huyaki nahani zane naç tekne belliya. Berga komisyon jbuy girtigahan jbuy girtiyen siyasi Kürt jbuy hakkı Kürdan çıgava babje. Peşi deve zaten siyasi tutsak, deve zaten peşi siyasi tutsak mı var ne bertan? Haya günü bertan am zaten Amerikan da varın çünkü yeme hami girtina. Nahat bel mezem sarık veziri me partiye sarık veziri me şehredariye hami zaten girtina. İşte go girtibin ama çağ bejnem birane ama çağ lev var. İşte hem levne oyun zaten haya go avne berdan daqanam zam guaji gavek bavetiya menha gavek bavetiya ve PKK gav bavet silah çeki xoşawtandın. Ama rahi devleti he gav navavetna. He girtige hem hami girtige çiji milatime ya gelime ya hem پیشی از دخوازم وانه ما گرتکی ما در کهون در و وان آزاد بکن اوه گو 5 ساله 5 ساله ام بی اوه دکن وان گاف کی آویتیه برا اوجی او بکن برا اوجی گاف باویجن kimlik avan بدن وان جی بدن وان ام بیا دخوازن ام بارشی دخوازن ام آزادی دخوازن ام شر نخوازن ام نخوازن خون برجی ام بیا دخوازن بسالای ام دخوازن او ببر بمن ناینه او نگنا ویژن ما وای آویت یه برا او جی باویژن و حتی کی سروکی ما و سلعدی دم او چیه او برا بین بردانه و برا وان گرتی که ما گش بین بردانه و برا جیب دنوان هری تمام سلاحی خو آویتنا شوتان دنه آویتنا اما ایش ویاتنه نه کی شوتان دنه و آویتنا و او کرنه گره جیب دنوان گره کیملک بدنوان و گره وان ريكا حقوقي ريل بروان نفكر ريكا ريل بروان نفكر از بو صاحب برسم ده انجام ده اف كوما جايلا كوها سلاحي خوشوتان ده بجر ريل برم فكر ايدي ازورم تركيا الكردستان سياسته باي دبيم يا گره کیملک بدنوان گره ری بدنوان گره بین او بکن ایکانی او آدم ناویجن وای هری تمام هاتنه او کرنه اما هر تشتمه تمامه اما او گره او جی او بکن بسالای وای درکتنه دای قارن دبارن دبین هم ترک دبه کرد دبه چه دبه برابه به ام نخواز خون برجه برا دایک نگرین برا حسنی و نه خواره و برا وانی گرتی کانجی گش بین بردانه و سروک مجی برا جی بدنه برا به بردانه برا او بکن ازیاد خوازم و هر بجی آزادی انشالله بارش کی چه به ها دول كردان باكي قامن جدي عابد سلاح يخش وطان تبي باكي دولات كوميسيونا كل مجلس ولا عواكرن دبي قابل شو باوجش بوي كردان حقي كردان چبكه برای عزیز اما چو درکت نزینگی بیش 100 سال ev نرندیان ortamada هیه yaşamın hafta sale 100 سال ما انكار دكن اگواری ama hafta sale çavadı be çavana be şu hatta kuvveti hamu نکو بگوتنی خلقی بدیتنا چاوی خامدیه به بواری خامدیه کردستان همیشه گریانه گلک دولت başka jem گریانه Türkiye گریانه فقط ev süreci hani eğer ki çeke ki bir sebebe bir işi
İnşallah hatta hoş bedi denge de namine. İhtiyacıya Türkiye'ye gelek beye, Akurbanca'ya gelek beye. Gere ev süreci hani dur nakın. Tamam. Hangi avdı gula da bibine geni de binceti. Ama hangi bibine dehene ki bu avantaja hoş, bu kazanca hoş. Kesinlikle bu sayı. Kesinlikle. Bu harabuni geleki ve agir beri sercanı kadın. Servat bir sabah haraba defa beşavtine. Ama inşallah belki Rabbi alemi eki ehl-i iman derke ve evi agir yani serme bir temrine. برز جلان دبی مجاری دا گلک جدیه دبی جکو اس ایدی شر چکداری دا قدینم او تفگراوی پکه که وساجی که نفسا لی هنه کی گاو آوت نجیل سر پشتا دولت نامینه دولت گرگ هنه گاو جدی نامجه حقی کردا بدوان گرتی کردا برده ریل بروی گریلا وکه کوان سیاست دموکراتیک بکن Abi tu gel rast beji. Tu per hakli. Tegwari. Gere devlet adı baveje. Ev iş yani bir devlet bir hal kerine. Ama devlet başalima da ev iş yani bekir avitel ortaya. Gerek hadu bin ek ve işi çekin. Ve çenekin çene başlar abicim. Na gelle ki bir dert kevin. Tayyip Erdoğan ji devlet Bahçeli ji suçluydu binin. Dibe bir an evvel ev işi bine seknandın. Çünkü ev nakazır. Ama akıl evan tüne. O akıl evan abi ne bir gelecek zarukime, gelecek Türkiye'ye, gelecek insana, genç nemrin, ama hesabı için yok ki. Ama hesabı bir gavı çetke. Bu merv hesabı bir dakika çeke memnun seri. Gere merv de geriye akıl gelek per binere. Nebi van, nebi çirki van. İnsanı beni bu avrahati bari bibini. Mesela de benim genci Kurdistan'ı millet pır çabalamıştı ve sebep bir şey hambe çekire. çawaç süreç çawaçel golite yani PKK sil egoşavtan PKK gavin ciddi avet devlet u komisyona kur meclisi te avakirin gerek açı bike. Eğer vallahi in durumda eğerse peyser kom ning berse rınni ben. İnşallah ki PKK çi seriye kaut aya kert. Men kınar devlet. Devlet çi serbir güneyna saate pey çi khud jabera. Vesfe khud jabera. Komisyon benu, meclis benu. Özellikle meclisin yasayı redin yasayı da geç niyipse in çi caninin barış sağlanmış niye benu. Nin orta yani güney illa ki in meclis çi görev kotuna saate pey mecliste. Meclis pey in görev kun meclisler meclis caberse barış bölünür. Yani süreç çend umutsuz handız umutlu. Çünkü İmralı'da çi gerekmiş kerse uygulamış ki yani eğer de orta hemmeçi bin yıllık hınzar sarıyor kardeşlik vurgusuysa eğer seçiyse hemmeçi ortada. Buyurun çi görev kun milli komiserse, meclislerse yahut devletlerse ve çiğ caberse sorun nimunun. İnşallah ki yani nasihate pe geri dönüş niye böyle? Peyser kum ning berse ay hukadnen yani. İnşallah ki devletin nasihate pe yev anormal yev çiğ niye basa inşallah bir orta. Hem çiğ sürecine başına fikrimi inşallah ki nasihate pe bir orta yani çözüm bu. PKK pişti çilo haf salan silahı koşavtan tecrübiyadit mecdit herkesi hamu dünya edit. PKK ku nave koma açtı civaka demokratik xoke nave gruba xo jusa daniye. Dibe az silahı koşavtinim le az tıxazım ku rel ben were vekrin az verim li Türkiye siyasete bikim siyasete demokratik bikim. Jibuy veje komisyon ekli meclisiyete avakirin. Komisyon dibe çibike avli yani girtiye hene zamane kurdahiye habuna kurdahiye. حقی کرده هنه پیشی زنی چاو که پیشی گرکی سلعدین دمرتاش و قیمی راکه انا زبا ملت وکیلیمه dindırdane van belediye başkanıyım gerek tamamıya berde ege emzarımı gerçekten de eviyet işki rast yani ve en azından berpaşi etişi yalnız eviyet şey ne be demek her tiş fıra eviyet kapandığını al halde yani
وقتی من نگاهی تو گتیش نگاهی لگه بر تباهی گتیش نگاهی برم باهیجی که گوی ملتانی اینا بکه بچه gerçekten de bir işte ne var çiğdi be ver başıya dara ana dağazıya meçiye başıtiye ne var başıtiyem tazın yani yürü götürmeye başıtiyem beni bırak akşiti çebe yani en azından düğün memleketime da او komisyon gerek açıp ki o komisyonel parlamento meclisi avakirin avuli çıgava babece. Evya gerek ki komple siyavi çıkar parti Türkiye'de her ne gerek ki bir haber bedin gerek ki tamam bini gündemi razıya komple van çebe ki bir gündemi çebe yani yürüz bizim ki vakti azu telev duhun gerek azu telev duverin ne rastı yani minu telev duhu siyazarın babar lev duverim kafiye ne bu Evya tişki ne rastı yani ne dürüse yani Cumhurbaşkanı yani Komisyon şu bu hakkı Kürdan gerek açık gava babece. Avuli kare kubike. Avli karı bike ilk avla gerek ki kayma rakı. En azından milletvekili medenirdane, belediye başkanı medenirdane, siyasi olarak çıkarsa van tutkanı medenirdane, en azından gerek ki peş bağlayacak ki berdava. Mesela hakikaten kültürü heye ne olsa, hakikaten zaman heye, nasnamata heye, vanaj gerek ne kabul kirin? Yani işte anayasada ne mi cikirin? Böyle zaten bir zaman yani yürü az bezim ki devlete Türkiye ne deyemin? Bir kudu tala deyemin. Yürü az Kürt yani yürü vakti bir karşı zamanım der ki evvel karşı kudu tala der ki karşı bir der ne ki yani aslında. Yürü merve ki zana be yani bir zaman iki deyemin. Kudu tala deyemin. Yani yürü ne Erdoğan deyemin ne Kılıçdaroğlu deyemin ne şu ne bu yani yekini deyemin. Bir kudu tala deyemin bir zamanı dayıkamın yani. O zamanı gerçek zamanı mekru diye. Gerek ev zaman keve bin garanti ama. Beli gerçek ev anayasaydı çebe. İraz bejik bir tarafta şey ya sibaro karayı kapat bike. Çünkü evya yürü dibine aşıdı dibine evden ne yani. Karayı kapat bike yani. Ama gerek tek ev anayasaydı en azından bir cibi be yani. Bir vakti var açene ve ne bu? Kapandı ne o zaman. Pevajo çavat, ev sürece kuhatiye despekirin çavat şey. PKK gavek ki ciddi abi silahı hoşavtan. Ve devlet u komisyona kunhati avakirin. Çi gava babece, çi bikin? Valla baveriyam pek devletine ha. Çima? 3 sal beri çava Atatürk Kürt kapan erbim ki samem kapinen. Yani ciddinin ha. Tamam PKK çi desi wan kire ev çi desi wan ate kire ama devlet ev adım nav ya. Çima? Me bu kapinen ki sawa 3 sal beri çava Atatürk me kapan ev ki samem kapinen. Çima ve tepapinen? Valla baveritin ha. Hani bir devlete haya ana çıkıraya çıkırdara. Dibece Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan herkes dert kevet ve emji ciddi no mengava babece. Na valla hiç baveriyam jetine. Yani ciddi bana haya ana tişki bıkıran ha. Kani tişkitine ki bir destaya ki bıkıran bir çaba bibinin kani çıkırne. Peki çi vere kirin te bawer biki? Valla Çi vere kirin te bawer? valla başta Serokati Selahattin Demirtaş derken ve sen bir çağı baver bıkın. Hem bizim tamam artık aşıtı ki cebe. Ama avan naba. Gırtı gayme be hazara öndürdane Serokeme luaya. Ondan sonra başkanıma öndürdaya. Hem çağı baverim kın bir devletine. Elbet hakkı kurdajı hani. Gerek hakkı kurdajı verin garanti kirin yani bin anayasayda. Ya Türkiye'de göre zamanı diyemin kurmancı ba. Dibistan'da hem kurmancı bu afkın bu haberden gedime Dibistan'da da kurmancı zamanı dahi kalkı ders bıgırır. Hem iyi de khazına. Em lehebim bahavra birlik beraber be em tebrayı hebim birayı hebe Müslümanı yani em xodu barış be. Em Türkiye bahavra ya ama güema mebuana yani. Ama me evkirim jasarın makalebi. Güema antına. Ama bütün ev kahuji güem buana. Onu çi bawer bikin? Baweri çavat çed be. Bavar ya mebuana. Çima baweri naye? Ev ki sozu xubjinaynin. Sozu xubjinaynin. Koma gerila ku silahı xwe şewtan. Navê xwe ji kîne koma divê bir rêl bermevekin. Serşerefê silahê xudanî bi mêranî bi xweşkayî bi ew kirana diro neqediya
uşağı jibra Diyarbakır rabuş le Irak'e لما خستيسا نه آوا اوجي دبيجن كي برا دولتا تركيا ريل برما بك اموال سياستا ديمقراطيك اللي بربكن خوالا ريفناك فكي تشلو حف صال بري ساز بو او بيش تشلو حف صال سلاحي خوشوتان تجي فيديت اجا فكي كدبيجا بانك لدولت تك حكومات تك دبي ريل برما بكن كو اجي ورم سياستا ديمقراطيك بكم اجبوي كوري ولا فاكرين كوميسيونك المجلسيتي اواكرين اف كوميسيون دفع اول جبوي كردان چه بك چه گاوان باوجه والله چا گاوا باوجه يعني گاوا اولی زمان کردی است که سربست بکه yani زمان سربست ببه başkası bizim çe حقي كولتري حقي وان هبونا وانا الناس تما وانا بحزارن قلتين كرد قلتي جهاندانه gerek arayel bervan bana ke gelo. Zaten geri revve be ki jmuna ku barış ökçebe yani barış süreci çebe be jmuna barış çebe geri revve be. Yani ile ki revan insana jive be ki barış çebe yoksa hani o bir şekli nabe. Yani düşüneceğim evet inşallah ökçebe. Yani bu kurda çıpke bu kurda kimlik evam bede her tişte evam beraber bera barış ortamı şu barış ortamı ye her tişte bera herkes çi zamanı xwe çi xeber dese bira zamanı xwe xeber de o çi dixwaze bikese bira wiya bike kimlîka xwe dixwaze ise bira kimlîka xwe jî bide. Niha ev geylayên ku silhê xwe şewitanin ji Tirkiye re gotin rêl berme vekin em werin siyasetê bikin êdî siyaseta demokratîk. û her wiha girtiyên bi hezara girtiyên Kurd li girtîgeha hene. Gereka ev jî nên berdan gereka rêl ber wan jî nê vekirin ku ew jî çê werin. Gerek evşi tabii ki evşi gerek birden verda kili hendere ki evke evşi var. Barış bese gış gerek barışa gış abi. Gerek gışlındır derkebin. Valla komisyon yani komisyon çavemi proje çiki nabra. Çima? İvana hena jizme terörsüz Türkiye. Yani nabi Kürt sorunu. Vakta bu gota Kürt sorunu hem çizmiş ki bu ya komisyonu avatkin. Bu hinki inandırıcı da tecrübe. Ya deviş ki mesela insanı Kürt ra yardım bike falan bike zamanı ve serbest ve her tiştivan özgürlük ve serbest ve zamanı ve serbest ve yani başka yani biraz Kürtçi vaka hem insana mesela bizim özgürlük ve zamanı ve her tiştivan serbest ve yani اما هو ده حفصات ده بحزارن كرد هنا تشبوي وان شو تخوازي هي اوجي مسألة بيجم هنا كان سبينة قبل عويتنا وان 20 سال كنا حبسي يعني بيجم قرا وان يعني حقي وان قرا كنا او نينا اوي يعني نينا برداني دي كي عاشتي بوشه نفس الشيء يعني كوريل برجريلا ني فكرن او گرتينين بردان گرتين خوشتين بردان حقي كرداني قبول كرن وچوا چب والله كني چینا به یعنی بیشم که حقی وان چینه به برادا یعنی بیشم که هر تش کرد اشتی به یعنی راستی به نه بیالان و نه بولان به یعنی تماشاوان جنبه هفتهش گیشتن داویا برنامه آخر. جرمه و هفته جی دوی دولت آنج کمیسیون کدوم بانم پارلمان توی دوره آواکرین گاوین به چه رنگی باوجش بوی مافین کردان و جبوی گرتیان هر وها جبوی کو کما آشتی جواک دموکراتیک انتگری جواکی ببه. خالکوی دخوازت که کو دولت گاوین جدی و صمیمی باوجه دا کو ایدی با آوای کی دا آستا برنده باوریمان به دولت وره. ام وی آواید گیجن داویا برنامه خو حتی برنامه کردن ببینید خیر خوش شده